e be e le tonki tše pedi. Tonki tše pedi di sepela mmogo. E nngwe ya ditonki ya thoma ya bolela e re, monna tonki ka nna ke a ngongorega mo lefaseng le ke phela mo go lona. Tonki monna gešo ke a belaela ka lebaka la gore ka nako ele ya kgale ya bo Moše le bo Arone ke nna ke bego ke ba belega ka magetla ka mehla le matšatši. O tla tseba gore Maria mmago Jesu ge a tlo belega Jesu ga ya gona ka lešakeng o be a le magetleng a ka Thobela. Josefa ka mehla le matšatši ga ya godimo lefaseng o phela le magetleng a ka Thobela. Badudi ba motse ka moka ke be ke šetše ke fetogile transport ya motse. Ye mongwe le mongwe ya tsebang gore mo a nyakang go fitlha ntse o santše a namele tonki. Go be go namelwa nna ka mehla le matšatši. Ke le tonki ke itšano ke berekile mmereko o bohlokwa kudu. Ke iša batho godimo lefase ke namela dithaba ke ro tloga ke theoga ka mehla le matšatši. Ke le tonki ke a ngongorega ka lebaka la gore lehono go bolelwa ka Jesu wa Nasareta e fela nna ga go bolelwa ka nna tonki. Ge a tsena Jerusalema morwa wa motho Kriste kgoši ya go phela o be a le magetleng a ka ke ya godimo lefase le ena. Fela nna ga ba bolele ka nna tonki, ba no bolela ka Jesu fela. Nna la ka leina ga le bolelwe, ke bona ke le ya swanetšeng ke go ka latlhwa sethobolong, ke bona ke le ya ka swanelang ke go fo pshikologa ka gare ga molora kwa sethobolong. Ga bolelwe ka leina la ka tonki. Tonki wa gago o re ge a mo hlatholela ditaba gore monna tonki ka nna e re ko go botše mane. Ke a go kwa gore wa ngongorega o nyaka gore batho ba go rete. Tseba gore mo lefaseng le re phela mo go lona ga go bohlokwa gore batho ba go rete. Ke mešomo ye mentši yeo re ka e šupang wena bjala ka tonki o e irileng gomme ba sa go bolela ga botse goba ba sa go rete. Mara se bohlokwa ke gore leboga ka lebaka la gore o bo dula o ena le Jesu. Ka gare ga bophelo jwa gago o bo dula o ena le Jesu. Ke se bohlokwa seo o swantše go no itshwarelela ka sona. O leboge gore o tsene ka gare ga dithaba, o rotoga o theoga o ewa o wela ka gare ga melete, o hlaba ke malala a kwaetše o emelela o e tlhotlhore o tšwela pele. Ke ka lebaka la gore o bo phela o ena le Jesu. E re ke go botše ngwanešo, mošomong wa gago mo o bereka go ntsheng ga go bohlokwa gore ba go rete ba go šupe ka menwana ba go botše ba re gore mošomo wo o be mo o leng gona ke ka lebaka la gago. Sa nyake gore batho ba go rete, sa nyake gore batho ba go boe pele. Se bohlokwa ngwanešo leboga ka gare ga bophelo jwa gago ge wena o ena le Jesu. Ka gare bophelo jwa gago ke le wa ba le Jesu, ka gare bophelo jwa gago o na le Jesu, ka gare bophelo jwa gago o sa tlofo o ba le Jesu. Bophelo ka moka se bohlokwa ke seo ngwanešo, se leboge gore Jesu o sa tšea karolo ka gare bophelo jwa gago. O se kwa lebelela gore ba go rete, o se kwa lebelela gore ba go bolela gabotse. Se bohlokwa ke gore Kriste morwa wa Modimo o gona ka gare ga bophelo jwa gago, o a phela. Ke se bohlokwa seo o swanetše go se lebelela gore nna yena ke phetše le Jesu, ebile nna yena ke sa phela le Jesu, ebile mo ke leng gone jwalo ke sa na le yena Jesu Kriste kgoši ya go phela. Amen.